Kinohikai ad hoc hagalama janga Federation of All School Teachers of Meghalaya mentagasni haga atrik rusau kala pensang no yak jinki hadin bo mentrang ba kajlau konrat ke sangma ulokhot yakran yaki hag historic rusau hayingsa jangu ha ogdan jan polo abakran sikla pathoy kubor Vice President kaseng ba sanbon jungai ulong ba nakalyang jogina hikai bana shilong bat kumju natura klarai ban singeno shwai ge jaki hadin ba kirai ge balashim hag jakren ban menteri rang ba kajla hag jakren lashim kirai baya katulok kandon no dag jingsiu dag basic pay ban yarap yakino hikai an siu yakadianes alawan basisin sisnang an trikam no yak Central Provident Fund bat an siu marfrapsen nakino hikai banak sarkar hag wedei bat kadet kom retirement gratuity le manjur benesiu na kino hikai banak sarkar ban penkre exisiu ya katulok daga basic pay ka sarkar klapan porlai benai ban penkre na kamta kino hikai nadu ki pre primary lower primary upper primary secondary bat higher secondary na kamta kino hikai sayan hindi kanthop ya school ad hoc baro kino hikai kiban yo ya kane jemtoy kindon kumba 10,000 ngun markane kan trekam nadu ka starik wiyong 8,000 arpon riu usnem mang tangga thamai ban pen mau baginang kai dhok kelas dang ye ji khi joki nak arpo atrik nailur bat menteri rang ba jela lakhot ekran ki hak starik hisab wala kimyo ya ka ba kladawa kinang kai klarai ban singeno ya kan ki jing khi la yo ban ya kendu ya chief minister hakapor khat arduna di nakaliang jongi ringkat bat ki perlok garu ki belayawan lang kabaningkong kalong ba ni pen i bet hakaliang jong sarkar ya kajing kabangi kinong hikai ad hoc ni laya kendu dah ki pau snem bat ni pen i ru ba kum kinong hikai ad hoc nyenom lada kani kajing siu ko jongi kalong bet fix kamut klam kanu ka extra allowance di hadian kajing yatai kepala bun ia keren ru syapang kate kediman kajongi kabalong ka deficit system lani ka deficit pattern te ondang ia keren ia kate nakaliang ka sarkar kalaong ba ladang ni bu bet kita ki atli ki kendan kamut ka kata ka jingbei pisa kanlong ka babun bahaya ka state government ti hadin bang ia keren ia perkat bah kanu ka bah kanu ka basniu te nakaliang ka sarkar kilaong ba tong nya perkat no dakawai kalat kalenti like no nakani ka demand tong nya klet no ladang ila no ban solve ya kani ka jing ka jong pi ti hadin mengalaya batai sani bha nilai keren ka bakut nilai rai yakini harum kemut ka baningkong ka bangilaya rai kalong ba ngin yo no ya ka basic pay ka bamut ya kani ka basic pay kanwan kat kum ka seniority kamut kanom long gaju wahikai dang hapo sipo snem unyo da kumwei bapalat sipo bapalat arpo bat bapalat laipo snem unyo lagajong ka basic pay ka baar pat ngin yo ya ka DA ya kani ka DA larai ban ai sisin sisnem kabalong bakan yarap yang ngi kinong hikai hakani ka jingkiu dor jong kimar kimata to nangta kabalai kabangilaya bet balaya menjur lang kalong bangin yo ya kata ke Central Provident Fund kaba ka CPF ni ong kabangin yo % na ka government jong ka basic but % kemutkin contribute pat kinong hikai hakata ka account ka jong ki ka bagi khot bet ka CPF account but ka bakhadu kabangila ya bet kalong na kabenta kani ka Detcom retirement gratitude kabangi ong ka DCRG tiha ka bagya day bat kani ka DCRG nakaliang ni kinong hikai nilaya menjur ba nginong ba ngin contribute na kabenta kani ka retirement let's say na kabenta kani ka contribution katno ngin contribute ngin siya penbek bat ka education department hakini kita yo kisi kibanwan to namar ba ka government kala shim ya karai ban penhap yang ni hakani ka bakiong kata ka new pay structure kamut ka bampat judon hapo kani ka jela ka jongi te ka government kala panpor
kalong iPod yang lai benai bangin penkre ya kan ni ke new pay structure nak bentak ke basic nak bentak ke DA nak bentak ke ngilak benong ke CPF kat nu ngin ya khen te iPod yang lai benai bat ngin sim ya karai kat nu ngi dei ban siu tulop ya pi kan long shwa jong ke Christmas kemun ngin I give ya pi kemut da ka jing pen bena kat nu pin yo ya ka tulop nangta ya ka tulop ke patmai pat ke sarkar bat kajinya menjur lang jong ki dekat ngilong ba dei ban sedang no nadu ke ba sedang ke financial year senam patmai kemut nadu ke shtarik ke jong April ar hajar ar kunriu ki nong kai school ad hoc kin yo no ya ka tulok ke patmai to kani kajing yo ya ka tulok kan kentup ya ki nong hikai nadu ki pre primary nangta ki LP nangta ki UP, nangta ki secondary, nangta ki higher secondary, nangta ki nong hikai science teacher, nangta ki nong hikai Hindi, bat kentup ru ya kini ki ad hoc school, ki badai ki school step bat ki school meet. Kapamut menta kani kecing penkiu tulop da kan new pay structure kan kentup ya baro ki school ki bahap ha ka ad hoc system ladang sim kelum ya kecing ken menta yin poi jan kumba shipau haja shmikai te hadian bangila pensngau ya kani syaki parlok nong hikai njongi nya syong shwa ya kasi isi hangni hasilong bat hapo tura te dakawai ka jingmut kasi isi kalau ong namarba hawai nyem yo ya katei ka 6% ka bangi dawa hendrai ngisngau ba 9% na ka jing dawa ka jongi nilayo 9% na kajing dawa ka jong ni layo te nakaliang kasi isi na baro artli ki jaka nilarai ba ngin sange no ya kajing ki te hadin nang ta nilawan ra ru ya kani karai ya kani kajing ya keren bat ke sarkar hakmat jong kinong hikai hagaru bat hangni hasillo te baro kinong hikai hiru da kawai kajing mut kiru kilarai bangin penkut no ya kani kajingnya ki kajongi mentahi kasni. Why we gathered here? We all know. We came here, friends, to do